TV. Werigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningu kugwata ugeni kiri nteto cietu ceru themwe narua iri tariki 27 mweri ni jwa 5 mwaka ni jwa 2025 ntuku ithano ake mbere ya mambura ja manene ja gukungwira miaka 8 ya umbani ya kameme yaku ya Weru FM 96.4 murirwa Ameru mambura zaraza kathithikira mukawene jwa Terrace Club makutano na ugwa mutegeri wetu nitukugwata ugeni okungwire na twituri amwe twinde kwambiria ntuko ya rojo turi na rugendo rwa guchemania na ugwe ntureni yaku kiri road show cheto iria ikambiriria ntere cha Central Imenti na South Imenti alamisi tokethirwa turi county ya Tharaka Nithi mbere ya gweta Isiolo na Bore ntuko ya Jumaa nayo twithurwe tugitemania na konge nayo ntuko ya Jumamosi musafara zwetu zoga kinyantere chiatigania na igembe twizite guchemania nagwe na kinya twithurwe tugikenanira na kinya tukuretere biewa bibinge kuma kiri Weru FM na agwati mbaru betu ugatigira guchemania na tangazaji betu kiri njunga eje nayo ntuko ya Jumapili tuchemania ntere cha Tellers Club makutano nyuma ya nteto chetu muthenya ogorobwa kagitene gaka themwe ne tukubangirite egikaro kya mwanya ntuko ya narua otuko tukuonie karugono yes ka Weru FM 96.4 na tukuonie mawega jange za Meru jara twithirite tugikuthuranira ogwa muthikiria twithirite tukigutia bonene ajandene ya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru gwatandira natwe mwanka muthia jwanteto chetu tukuonie mawega jau twithirite tukikubangira na kinya kwithira tugikwingwira miaka 8 ya Weru FM 96.4 amwe na nteto iria nkureterete ni Weru FM gukinya miaka 8 ya utangazaji tukikubangira athikiria na kinya ategeri beto mwago akiumia kionde Julius Mbijewe kuga thirikari yao ni chokanirite otungata Meru bonene na eteringithanwa na ukathere akari ntumbori guteta ni barabara ya Churio bakiuga ni kwamete kuma kawira kwingwa mpangaratano na rukurwa njuri gwita na mbere kwethirwa rukiarama Ningetwa Mathithi ogorobwa narua ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto cheto chiriambiria thaiji murungamiri wa ritingu gikiri OBC yangabana county ya Meru niwe Dr. Julius Mbijewe na ugite te umamiario iria ethiritwe ikithiuruka ati county ya Meru ititite bubwega rungu rotongeria bwangabana mutumantu ithinkia akigikamiarite Mbijewe na ethiritwe akithura ati ni bombete kinya kugambia onjorithia na kureta nkuruki ya bilioni 1 gatanta ijire iria ikethirwa irekere budget ezete augite kinya ambete iria ciatherwa tikithuganirwa kiri masibitare ni kinyete milioni 600 akiwa kuri na werigiro igakinya milioni 800 muthuri murioki ni agutwambithia
Ngeri wandiko bishine bangabana no Dr. Julius Mbijewe agwite na ndimi yarire mirite ati kaunti Meru ite mutaratara na jo mwega ni urongo gitumi nandi kwina mbija ciumbito coka cia dona na ndiwega na budget yijite igitho cia mungana cia bilioni mwega tante igiri ndiuria ukeja kwithira programs itirare ocio ni ciracokere Meru mburinya muthikiria na ari Meru kae kirinye na Meru kae ntakene kana gekuritie Meru gekuritie in total mbejire ciari kucia grants na donors kimbanje tiria ciari 250 million lakini nande tulirega 1.3 billion shillings which means then tuna take off windong ajana Mbijewe akethwa Kenya no kuji emerandi imwe irekethwa ikigunika ndene county Meru tulinde iragina gichungu wa the right trajectory mutaratarene jo mwega jo gukuria na ndina gitumbia kuga Kenya hapa ni support program itirari Meru na ndine yetena 350 million shillings ireti Meru Meru itena Kenya Development Support Program itirario 27 million shillings na tukona inge 325 million shillings mubango yo itirario buru Meru iraita kwa SIVAP erutero agriculture tuone tembecha ira chiyetende ya Meru kwina nav CDP yete Meru all of Africa ndeje gutonyera ndeje mwanke ndeje itigania na igembe tuleteri over 566 million shillings iriga akacibitari ithondeke njira ithondeke schools inyingi ntura iji through all of Africa irando ria turari nario ndene ya Meru National Park riria riare oria milioni 600 non tuboli tingo ke bwega bwa thirikari ya county na national government iturare kero irando riu in other words national government ne kethe gicunde irando riu gutuike ngarame kunyendene ya Meru National Park ya Meru mbecire turakuthurani cita thirikari nene kana national government lakini non tuba usiano bwega bwa thirikari ya Meru na thirikari ya national mbecire nusu ecio igatiga kwa Meru nusu igeta kiri national amna bubu akiwa rwangana cibitari irombite kuthurania mbeca kurukia kithimi kira bacikirite no ntomaka juda kithirikari bathengerete kuthurania nkurukia milioni 800 uria kwari na thina mnyuma na area no ntukuonaga mwaka ya 2021 2022 mbecire cio 270 million cheitio kaora mwaka muthiru ciethera iri around 500 million lakini kwenda kuga baba kulikia gwika target yao barekete 610 million monka kuinga mwaka jojo arajo inga ero antariki 30 June ende mantu ya kuligari kwethera gugikinya mwisho jwa mweri jwa ina bothoronetie 627 million koiba kuruketie target ira bari nayo na ija kuonania gugikinya mwisho jwa mwaka jojo jwa thirikari jojo mwisho jwa June bomba nyokinya 800 million shillings akiwa ndo bagito mgiki nandi thirikari ya county Meru eketho inye kiandikana tukaandika ritingo ge thirikari pa ECD na nyogi mabo mwiri no ntukuona already kiri mathabu ja kuonekana already tukomba ku collect more then it follows tukomba nya ku engage more moving forward kiri thirikari yetu kena efficiency there ki ritingo ge akiwa ndo bobo kathithika kagita kareka marika thira ria mbondi wandikani tare kotini lakini na stage ni umeina conditions watuka then kwa mandu ya mwetu mba kuthithia as of now the service board that need to respect the courts no ndona kutu dimena kugendwa na court but then area mandu ya komba kuthia jakere kanwa ndene ya court na with our government then we shall be good to go to kuleta more engagement of the people ndene ya thirikari yetu ya county na muthiene ni kuria Meru batonye kimbango jwa sha jurakuwa kagita gaka jikutha jwitetherie muno no ntwa kwija launch sha mubango yo jwa thirikari nene jwa mbirito ni president of Kenya na deputy president ijoranĩtie mwanya no ntu uria mbecire ciothuranĩtwe ni department of health mweri jwa ethatu ciara around 66 million lakini mweri jwena barothurani 128 million shillings ikorania sha ni iratethererie sana kuma kire 1.7 million people bara twina bondene ya Meru wetukani around 390,000 bara baciandikiretie ko itukuria antu betu bonde ba Meru ndia kwisi bitale rere akwina agwa
ndiwone ruoroga ile njesta gutonya kimubango yo sha no ntujo kuba kurungamira thini ira twina chimono mbaju ira twina chimono ndene anja cietu ndene antu betu amona murimo jwa kansa jwa inge ndene amero sana jodo chumbulite sana Muthuri Murioki, Oro TV, Muthuri wa Kangangi. Na bwakari Batumburi ni boketie mateta iguru ria kurungama kwa barabara ya Churio Murandi juria jwambiririwe rungu rwa utongeria bwaka wira Mwangaza bakiuga ni jwetete bubwega ende kuma kweberwa gitine Murandi jojo ni jwethirite jukirungama iromba riao nande ni kiringa bana wakagita gakaniwe mutumantu ithinkia gutigira Murandi jojo jote gukwama kinyanini gakimutegi na chionkuruki. Babuna kariba Ntumburi wa ndini ya Kibirichi na muthuro munene neno nyuma ya barabara ya kuma Kiuriora ya rutha wingabana wa gatene kawira Mwangaza na nyuma yake kuma Gitini wereno yarega kuenderea amwe na kwethirwa kuringana na kariba barabara eno ni atengeretwe mbecha ya wikira rami tutekwerewa nunturi ketho mbeca ici atengetwe meyateka wira ugitabura ite sa budget na ria kawira ariku ngugi nendereka agwa impisho wake irio twambiririe kuona mithe twikiretwa njirene na ngari ciambiria kuwita na ande kiumia biere biathira ciraka matoro cionthe cieta njireji twa expected twithwa no twina karami kamwe Ntumburi no kara kombo tumatumiri into bietu bia twandaga na kinya mbori cietu na ng'ombe cietu twendi into bietu kwathithirwe public participation ndene ya ntura iji na turi akariba Ntumburi turagwatanira tugekirwa barabara iji rami ya 2.5 km na riria twetikiririe bathu turwaria rungi twendere ake kumenya rami tugekirwa lakini on the process bathu turejera kumenya gutira mie gwikirwa na itwetikiritie twathithia participation twerwa njire egekirwa rami na twetikiria na twe participation twerwa tukithithirwo au into bietu bikenyangwa miunda yetu ya tonywa ndwego cietu igakurwa na no ntubo promise ya njira twetikiria na nkoro imwe na twauga ibikurwe ende twikirwe rami na ndera miu iturikitie kumenya itigwikirwa na gwachenjerie rami ya umo kweja maramu kwa unande itukwenda kwewa sababu ewi naye umire kanu okurukirie na kethira mbeca cietu iria chengi former governor kana ichi achengi na cietikirwi control of budget turenda inyovici control of budget itwire atire mbeca iwi na achire kaitengeri Murandi jwe na gwetu kana ikuthamwe cikitwe kungi kakabo bobotagania kariba babatigitwo bagitaraga sarene no muno nyuma ya pipe cia roye kunangwa na gutigwa kinyamarani kia buta ya roye bambura roje kilomita ijere twaga roje ng'ombe ciambirio kwa into bieto mimera yambiria kuma na mibaibu yetu ukuone roje ndoje cietu cienyangitu mwanka tweta sare nene twa maskini no roje iria turatumaira itekuoneka asara ira betete ni akuya milioni 10 no tunasari cietu iciarikirie kuma cionthe o process ine uye gukura ndwego ndoje ciaribiwa ne ome baibu yetu gwete Rose twara thina na Ntumburi gonto kwara tutegemeaga mostire Rose iromba ria kariba baikirenga bana mutumanto ithinki arionge gonto gukubekirwa ramira bareterete ngabana orare kuneje no Ntumburi pati ya meru batwe totenyomo into bieto biratengi bia barabara ejere birakamatoro biikao ago mweshimiwa ndikirika oretana waugeretio tugatora tukwirira kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi Batongeretwe ni mukariri gite wao Nicholas Bario akurubanjuri kumegembe South ni bareganite netagaria ria akurubange bare batongeretwe ni Ramu Kathata kuchieberia kiri utongeria Bwalainas Kathera bakiaria garone ya ngongo itumbe ntere chia kilalae akuruba baba ugete bo bare nyuma ya Lainas Kathera na Josephat Murangiri barenda Ramu Kathata na njuri yawe gotiga kuangaratania mwingi Dennis Mugendi katumenyithie
na mituro ya ugambi ni akuru banjuri ncheke ya giciko kya ubunge kya Igembe South Garuni ya Ngongo Itumbi kirarai batongeretwe ni mukaririgite Nicholas Bariu bakunetie na kugamba iguru ria akuru bamwe Igembe baria baretere kungana na muregani wa mukaririgite Linus Kathera tawe Andriano Rujaro akuru baratongeretwe ni Ramu Kathata Njori ncheke ya Igembe South bado tuina imani na Mr. Kathera na tuina twamunga mukono mwanke itaragerithire no njori ijogulwa tiri tathugana na muntu wetu Igembe South urabukona ngurubu nera rija ni barabaringiro njori barachoka chokwa rutere withire bwanjuri ncheke kumantangi namba ine bariugane ati utongeria abonenkanira guana toka burujairwa na buria buri kunandi kuma mwanka jwangiri 2019 ni bwandukia rubeta ire yathire mianka yayo ikomikanenkeria ndukia miriti timu engesi organizete ekawa chairman wone arujaro toteo mitambu abatwe Igembe South na nontu batu unene kabonenkanero kinduki nduke kwone lubeta rendi wabetete kwa kirira na ruwa nduke lubeta nenkero nene kuma bekureta ka gisangasa kidogo kunga nduke ari kweratanya thene wethire 2019 mweri wena na kukuringa na unture bwa Amiru bakumathusi mwankanto nyiri bugi yanjuri yari ya kugita magamba ja Amiru indi nandi niyo igukujiro kwithiri na mbara na magamba untu akuruba batumite ntumo akire ikundi byo bieri betrimane nchiru bikarendi na kudhiria nkusanio iji mtangazaji Danis nara ora biraba kwaria kabatekwela njori tendwa Kathera muntu njori nabatiwe tarare no ntubobongo na akuruba njori ibakwela njori tendwa ite ukasia milawa ite ukasia tumo ite ukasia kibanga kagurwa bila njori yero yabyo ni simbiero yabyo njori ro yana ng'ombe na nkileba no wambi kuwango ndobera tere iba nisie makali ya kungenta ibareke nandwa ibareke na bitina no ntomero kanto itokwenda peace itokwenda thire nyinge itokwenda kwa nyanga bana weto itarere rathere nikenda ombo tutethia Meru na nikenda nya thirikari national kyomba gutethia Meru ukulukira ukiribwetu kunku ya tumugura nyenjori yerenge tos kumena itarene na ndwene na Meru na ndwarenge itarenge kunku romba njori yera no ntunyabone yakoroba njori toreke wikania manto wikaneria wikia maya ya wikia utukomeanura karinga ibe tukarende twaranirie nara kwina ndo tuthirie nara gutete bwa kubweta bwega nikenda inya Meru betha bateno bwa no tubaroria nketha ndina thina ina nkamatuka Dennis Mugendi, Weru TV, Garuni akurubanjuri ncheke ya Ngongo Itumbi kirarai wandini ya Maua Igembe South County ya Meru. Munene wa Boris Douglas Kanja ni ariritie ikarikari ya mubunge wa Juja George Koimburi kwerekana kugwatwa utae ntuku ya Jumapili. Kanja ni areganite ne ikarikari ya kiuga gotino kujiburiki bwa kung'ana kuonania ikarikari ya mubunge ujo kugwatikana mundene jwa kawa. Nongerete uchunkuni bukathithika mwanka uma bumenyeke. Nenduranirite Rugonoru. Munene wa Boris Douglas Kanja ni ariretie ikarikari ya mubunge wa Juja George Koimburi kwerekana kugwatwa utae ntuku ya Jumapili na kugwatikana ntuku ya iguru. Kanja ni areganite na ikarikari akiuga gotino kujibwa kung'ana kuonania ikarikari ya mubunge ujo kugwatikana mundene jwa kawa. Police officers from Juja swiftly responded, visiting the alleged scene and thoroughly documenting the area. Upon comparing vegetations and road dimensions at the scene with those in the video, it was established that the two did not match. During questioning, one Moses Kariuki, the caretaker of the coffee farm, which is owned by one Jimmy Wajigi, stated that he had not witnessed such an incident. Akiongera ataramu ne bagutumirwa kuthuja ikarikari na kinya mubunge ojo ari na biuria bya guchokia. A specialist team from the DCI headquarters
supported by forensic experts from the National Forensic Laboratory, was promptly deployed to the scene to conduct a thorough examination, gather critical evidence, and establish the circumstances surrounding these allegations. To date, the investigating team has interviewed and recorded statements from 5 individuals, with several more expected to provide their accounts, and particularly Honorable George Koibori, whom we shall interview at the earliest opportunity after his family objected to our attempts to reach him. Nongerete uchunkuni bugeta na mbere na bare bakagwatikana kujukirweta garera kiwatho amona kinya Koimburi kwethira ari na kesi inge ya munda. We will continue to pursue all leads, analyze forensic evidence, and ensure that any perpetrators are brought to justice. Additionally, it is important to note that Honorable George Koibori has been under investigation for a large fraud case at the Office of the Director of Public Prosecution, that is the ODPP, had already issued consent for his prosecution. On Friday, 23rd May 2025, the Member of Parliament, fully aware of police intention to arrest him, evaded arrest by escaping on a motorcycle with his private security and switched off his mobile phone. Kanjana itete wira nikiria Kenya gotigira umabwa ikarikare ibukumenyekana. We assure all Kenyans that we are committed to conducting the investigations with utmost diligence to uncover the truth behind these allegations. Further updates will be provided as the investigations progresses. Ngekuririkania mutegeri wetu ntuku ya narua nitukubangirite karugono kanini makagukonia kwa gukonia arugendo rwegie Weru FM 96.4 nyuma ya nteto chietu ugeta kuraja ntokerete na chotariria. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo rimwe nka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Nuibangete ni untubo show ya Meru ASK. Show hizi ni kukarika mweri juju ya 5 na hizi nene ndongi nkuruki. Meru National Show mwaka juju hizi takureo na nentariki mirongo irene nyanya cha mweri juju mwaka ntariki mirongo idhatu ne mweri juju arakeni neke Gitoro Showground. Itukumenyithia agwati mbaru bonthe na barabe na mwago jwa mwanya jo kuonania kuriongira obisi chietu kana baturingira thimu genda kuigwatira kanya na maguriza tukwinyiria mubuko jwao. Tukethora turina onania bomanto mwanya kuma Kenya yonthe na Kenya Center ya CBC. Muroto jwa mwaka juju ni Promoting Climate Smart Agriculture na Trade Initiative for Sustainable Economic Growth. Dikana Jumamosi ntariki mirongo thatu na mweri juju niyo climax ya show ya Meru. Tukuya family rete ana bakuba kenere mwako jwa mwanya na gutonya ni shilingi magana jairi za mirongo 5 akintu banene na shilingi magana jairi ana. Tukutane Meru Show 2025 tarehe 28 mpaka 31.
ni untu bwante tonkuruki ringa thimu kurukira 0724 566 931 kana 0715 909 916. The Agriculture Society of Kenya, your leading exhibition partner. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Nogushwa nyombe biashara inene na iri wontugu kiru Ultra Village House turi aja nuntubwaku turi streetine ya Mbiku kana kiri Total Energies Petrol Station taunine ya Nkubu turi na nyomba cha gukombora irene ya Mwena Store na Kinya OBC kuri na ruji rwako ngana ukariba madha mirongo na jana kamera cha CCTV aritingu giba kutheria na Kinya mitambo ya solar restima chiaura chijokirie kanyaga kunande turingire thimu gukurukira 0769 058 149 turiungire streetine ya Mbiku kana Total Energies Petrol Station Kobo. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu. Na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati, unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011 058 1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Gwatogeni oringe kirinteto chietu chiruthe mwenge chokera na chionkuruki mwaka jo mambura za gukungwira untwire bwantu bamuthambe za kethirwa na mworoto dwege ugima bwa mwingi abangania bakiatho gikinande iba kuromba atongeria kuigika mambura zaza kenda nthuke mbithe yumba kuthoma mantu ja gitumi jaria zakabatetheria gwikaria na kinya gukaria baria bendete. Martin Mugambi na Rugonoru.
Mara Cultural Festival Season 3. Muthambe hoye! Kenda gukuria gintwire kia Muthambe kuthi na mbere kiama gia untwire bubu kia mitheru kiugite mwanko uyu no abathiite na mbere kwibangabanga nontu bwa nyambura cia gukungwira ki Muthambe cia mwanko uyu tukatha twi ikundi nyingi muno ira igakwa rwimbo-ini ruu na mauntu maingi makaruthwa na twi na mauntu ma gintwire makasa na ma tourism kuona na mirimo twina ndawa tuka na miti antu mtu akunda kalagirio bo mumbokola ugaulu mau na tagunelau no gukolagia kwa gutukatha twina mauntu maingi muno bo twakiritaga antu wenkerwa arira tananyithi tulireu ukawachura kamuti kale ukataguna ukenda umba kuma wethua mwerugo ukumarira wenkero mone kajoka ukamnyoka ukalagithwe ni muti muna urakinya thibitari ntwire turi ukiria untwire wetu kiuta manuni kira gigutigira ntu betu ni bagutetheka na muno gurite kuregana na untwire ura wakurukirwo ne kagita ringana na kiama giki kagitaga kanyambura ino ikethirwa ciena mugaro na ikethirwa irembega ikiringithanwa na iraingi nde kiathoni gitu kira twina kio kia kuonania untwire wa Muthambe na buria tweturaga ki Muthambe ni tukuona mauntu ni jiariganire muno yani jana je kule witemenyaga uyu no no kawe gucaga ndade betanaga ndade bagetana mamu ukauria kana oro wao gakwira nindo wa mamu riu wadi goraira mamu utemenya mamu no nene betu ta muno baria turairite Muthambe muno ne turairite Muisiraeli Ounwe munene wetu na turaide muno ntukweu tukaraida njwe kaithongo ta minister netoko mukaribisa no na MCA betu ona ruse tukumwona kuno milita DMCA kinoria netoko mukaribisa muno netokwana ne bututedagia muno ona bau bange bonde bara bagushwaite ne beje ntukweu batwimberie au ni onkuthireria au amwe na bobo baugite bagikongwagira untwire wogu no nkinya baraithirie mantu mogima ba mwiri kiri kiatho gia kagita gaka turana tukina ka culture turiuga tena culture wena culture no tena ugima wa mwiri ni thina nene this time round apart from kulotha culture ne tubanganetie mauntu megi antu betu bakaritho mauntu mo megi ugima wa mwiri twena ataramu bara bagakinya ntugu kurethiria antu betu mauntu maingi batwira babasumburite mere yao ne aretire thina ndwari nyingi jaretire thina ntu turuga utena mwiri mwega ona culture utiomba kumeringa na nonto bwage tumigeke kankwenda kuga ati akwamba omunde ntongorete timu ino kuona ya mara mzima na mauntu megi culture ati tugukuria mauntu megi obangania wa kiatho getu kia mauntu megi kuonania untwire kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Akariba Karamantere ciatigania East ni bagutetani untu bwa sibitari nini ntere ubakiwa kumaigwa kwa kagita kangabana munya gote utungata bagwata kumania na choni kwethirwa itiona ndawa kana kinyama ndagitari ni bagwetete mathina jangi jaria bagukurukira jario wagibwa stima na mpithukiro cia njogu bakiuga bate kumenya niki baratigirwe ome kiri kuriwa athara negwa oni pio ndena nyumara kerera kumecho na mberecho munda choka yonze na iti iyo arero injau na maruke byonze na alafu nga wichongwa tochora kimbo chiringi gana na thayende ntenga mundene ntempembe mundene no tibyo mberegereta mwangera are ko mwangera o mnaneto na araura ibarero stendera yembe na tetewe kweta kuilela nyumara na arara cheki ekiaya no na alafu wa anto etata ailela yege nao ronda roge mula anto vage na mula nao kaba korera ito amwere kura ko totamona mwankera thai ito mwenda ninge aura mwankera ao twamwenga mayau turenda kwalele muntu ngwira turuterete twena sima chege roi tare atira ora are mayumbe kana mula kuma itara atira are moyumbe ndeto durete katira ko vela ito durete ka bea ai to durete emporo toka vela emporo toka dura ka bea toka vela ka bea toka dura ka emporo saba miaka osa inde miaka mirongo ile zima ita kana
ikingi byongwa kabya were na waya irambira kuiyo ne antu ko ukatokoromba toke ya kwenda tokaromba kura ndeto kwenda stima ndene ntore mula ndeto kwenda barabara na ginya ndoe na cho jambo na ndamu neto kwenda ngavana ko bunge kwenda kwira antu bagarama iba kwendete na bakwendete ou njou chiobadhiria ko Rwanda ro njou chokinyanga bya kora bieto na asante sana iturana bogelaunchi Urund Life Fund ya kubethia resolution between humans na animal Urund Life conflict endo ntombi cha tengerwe tutokomea mbinu ya oginyela atokwenda kwira through media onto tutokomena ato aginyela office yaku nonto mheshimiwa ato are MCA tutemuona ato mutuma kato tumira TV ne oya waile thina ya bo anto banyele tuinjo nao na dibitari tutire atira una bagete dibitari every 5 kilometers ukethia dispensary na ge dispensary ila ine to kuma luvie wayo kethire mula wakuluko kethia lanyiru ibuchitite umwanga kiaturira lumanara lakini yetu ni onka dibitari itethire na ile operation na MCA wa Karama Kawe James nethirite maita maingi muno twimurira yo tubuna ya kare meroibua mbere kinyagi itarira ite na achoka ture mulame achokere ku awere kula cha mulana njira ya sibitari ira lakini kuma leo kuluka tutamona MCA wa Mwathi Henry Thuranira ni ameneretie uria wari MCA Johana Ntongai akiuga niwe wa kuorotwa ni untubwa mirandi iria irungami MCA uju aria athira Ntongai bagwatanire na uria wari ngavana niwe Kawira Mwangaza na kumuombia na kinya gutuma atwa mirandi untubutigirite wodiu yatigwa nyuma bonene augite ni akurigara niki Ntongai akuthiuruka akiugaga barabara itathondekerwe bubwega na niwe waitanagiria ngugi kwa kwe na Mwangaza. Nicholas Chabare ni akutumenyithia. Tanjwana wenda nkombwani zia wondi yantu aini lakini uwe nawe vice versa utekumnyali wale za kwinira mwekuru wai kwa yangiriza tu niko renda jantu ba Mwathi enere thuranira mutongi ora ne MCA wa Wandi ya Mwathi aliuga MCA watene Johana Ntongai abateri kwithirwa kigwata abone ne nonto onwa wathiurukana na ngavana wa tene Kawira Mwangaza ntere cia Mwathi akiuga ibakurutaniria ngoi bare amwe na mona manto ni megi gwenjwa barabara ibo batumire barabara ira mbinge cia Mwathi ira kwenjwa na ende na njirite kwibumiria kaire akiuga barabara ina itienjetwe walira bateri kwithirwa gicokagia biuria na tambechira cia tengereto cia thire nale kokasi antu ba Mwathi nonto nora rombera ko champion nora rombera champion MTF ndene ya Mero ndene ya Mwathi nonto dira kwa na mama ndele me barabara nala Nairobi Joana biaringa ingara mpeni bo akiwa wike mutongi okuyinywa to mene anto ba Mwathi bakuyinywa ne ya mwera congratulation mama na imwanga na rwangu kwero tonto MTF yezi ndene ya Mwathi ninko thiatira tuila tula bale mweta brakenda tukusanya tuonze tuona ketheka tukono tuwete barabara unithia tu nara enderie tuone kethe ku balance ti so bila wengwara aran championa bila wa ni bipia ni bibio mwalokera ne bonto no tekento kengena kyo mabwani ene ke ko rantu ba Mwathi ne bonto to bera mutongo ko be mutongo miake leno na membanje ntera igoni wabura nangite na sioninka mutongi aliuga batire kana ana anto baraba thingatenire na Kawira na kwinyangia becha cia Mwathi Johana ali omwe bakathi na mbena kuthingatiria mwanka utigira akioto gikonekana gya anto oba Mwathi mbanje ntera nkiomba ku control era ndai na mbunge gwetuga ni kwenja barabara niera ni oba thukangirie na the second the third regime byangaba na Kawira Mwangaza wa muthiata na she is accountable kize losi kiditera rekire Mero twa muthiata akiuga anende banjeti ya mbere ya mutumanto ethinkethiete kuthondekwa na kaithire bangirite maendeleo maingi ntere etia Mwathi right na working government there's excellence mutumanto ethinkia ne twagaya to with the budget barabara ira nkomba ku kwenja
ile inge na cho mutuma flagship tuikia kwa mbekera mwazi kenda tuenja ingana no sirikiano bwagwa na excellence ngabana mutuma ntwezingia twina masini anene ya kurangua hospitali tionze arua ngondi tiaro meni kuendelea kwa mutuate kuma Wandia Mwathi Gembe North Peter Class Chabare ni kuma kirirugono rune otukona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja itucokerete nyumya kagita gati kuraja. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe Kenero